mwongeye kuramukana amahoro y'Imana mwebwe mwakanze subscribe kuri channel y'abasirimu. Intumwa za M23 zageze i Doha aho muri Qatar, aho zitabiriye ubutumire bwa buriya bwami. N'amakuru yemezwa n'abarimo ikinyamakuru Jeune Afrique. Intumwa za M23 kandi i Doha ziyobowe n'abarimo Bertrand Bisimwa usanzwe ari perezida w'uyu mutwe, ndetse cyo kimwe na Colonel John Imaninzenze usanzwe ukuriye ubutasi muri uriya mutwe. M23 kandi yakiriwe i Doha nyuma y'ibyumweru bibiri ba perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo nabo ubu bahuriye muri uriya murwa mukuru wa Qatar ku buhuza bw'umuyobozi w'ikirenga w'ubu bwami. Byitezwe ko kandi ubuyobozi bw'uriya mutwe bushobora guhurira i Doha ab'impande zirimo urwa leta ya Congo bamaze imyaka irenga 3 mu ntambara mu rwego rwo kuganira ku mpamvu muzi y'amakimbirane bafitanye. Ibi ngibi kandi bije nyuma yaho batumvikaniye na leta ya Angola, ni nyuma yuko bari bafatiwe ibihano abarimo Bertrand Bisimwa na Colonel Imani aka Nzenze, bituma batitabira ubutumire bwabo mu gihugu cya Joao Lorenzo. Ibi ngibi bihita bikwereka rero ubudahangarwa ndetse n'ubushobozi n'imbaraga Qatar ifite muri ubu buhuza bwa M23 ndetse n'umutwe n'igihugu cya leta ya Kinshasa. Ibi ngibi kandi bije nyuma yaho uwitwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Nduhungirehe yatangaje ko kuba u Rwanda rwarashyizeho ingamba zo kwirinda imipaka yarwo ntaho bihuriye no kuba ingabo zarwo ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda ibi yabigarutseho kuwa 4 tariki 27 Werurwe ubwo yari imbere y'akanama gashinzwe amahoro n'umutekano mu Rwanda w'abibumbye. U Rwanda rushinjwa n'ibihugu bitandukanye kuba rufite ingabo ku butaka bwa Congo, ndetse ibihugu nk'Ubwongereza byakunze kurusaba kuzivanayo. Gusa Minisitiri Olivier Nduhungirehe ubwo yabazwaga umubare w'ingabo u Rwanda rwaba rufite muri Congo yasubije ko hari inzira ikomeje imiryango ya EAC ndetse na SADC yashyizeho igamije gukemura ibibazo by'umutekano ndetse n'ibya politiki biri muri Congo. Ashimangira ko kandi akarere n'inzego ziyobowe na Afurika nibo bakwiye kutubwira igikwiye gukora. Ubwongereza sibwo bukwiye kutubwira igikwiye gukorwa. Yavuze ko kandi u Rwanda rwakunze kugaragaza ko rutewe impungenge n'umutekano warwo ahanini bitewe n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iyi ngo niyo mpamvu u Rwanda ashyize ingamba z'ubwirinzi ku mupaka warwo. Ku bwa Nduhungirehe ngo ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwafashe ntizikwiye kwitiranwa na M23 isanzwe ari umutwe wo muri Congo uharanira uburenganzira bw'abanyekongo. Kandi yabivuze muri aya magambo ati M23 ayo yigaruriye uduce two mu burasirazuba bwa Congo turimo Goma, Bukavu, u Rwanda. Impamvu nuko nta duce ko mu burasirazuba bwa RDC u Rwanda twafashe ingamba z'ubwirinzi mu rwego rwo guhangana n'ikibazo gusa. Nduhungirehe kandi yavuze ko nubwo u Rwanda rurenganwa rukagerekwaho ibibazo bya Congo, ariko ko rutazatezuka gucunga umutekano warwo ndetse no kurinda ubusugire bw'igihugu. Yabivuze ati ukurikije uko ibintu bimeze u Rwanda rurifuzwaho iki? Kuki u Rwanda rukomeje kwibasirwa cyane? Ntabwo bisobanutse. Ikigaragara nk'u Rwanda nuko ingamba z'ubwirinzi twashyizeho
zizagumaho kugeza igihe hazaba hari urwego rwizewe rw'umutekano mu gihe kirekire ku mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Nduhungirehe kandi yakomoje no ku mikorere y'ingabo za MONUSCO zimaze imyaka irenga 25 muri DRC, nyamara zarananiwe gushyira mu bikorwa inshingano zajyanye muri icyo gihugu zo kurwandura imitwe yose yitwaje intwaro, harimo n'umutwe wa FDL wabasize abo bakoze jenoside mu Rwanda umaze imyaka irenga 30 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati ntidushobora kwizera amahoro niba intandaro y'ibibazo idakemutse. Mu by'ukuri guhera mu 2003 iyi nama yongeye kwibutsa ko ari ngombwa gukemura ikibazo cya FDL binyuze mu myanzuro irenga 20, nyamara nyuma y'amamiliyari y'amadolari yakoreshejwe mu butumwa bwa Loni bwose kubungabunga amahoro buhenze cyane mu mateka, kugera ku bisubizo bifatika biracyagoranye. Nduhungirehe kandi yavuze ko u Rwanda rukomeje kwizera ko MONUSCO ishobora guhindura iyo mikorere kandi ikagira uruhare runini mu gukemura ibyo bibazo mu gihe yaba yubahirije inshingano zayo zo kurengera abaturage, kwita ku burenganzira bw'ikiremwa muntu. Aya ni amagambo ya Minisitiri Ambasaderi Nduhungirehe ukuriye diplomasi y'u Rwanda mu kiganiro yagejeje ku muryango w'abibumbye mu inama yabaye kuri uyu wa 27 z'ukwezi kwa gatatu. Ibyo ni bya bindi ni 2025, ni nyuma yaho yari yokejwe igitutu n'uwaruhagarariye Kongo Kinshasa witwa Mukongo, avuga ko ingabo 1/2 cy'ingabo z'u Rwanda